Basmasaldım payını saylap bana, yanlarına varır idim kuşmulu sayrap bana. Talla 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 iki billegim, nige talla nige yana ikenim yüreğim. Talla 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 iki billegim, nige talla nige yana ikenim yüreğim. Ya yigitler! Aferin! Hanis dostum! Alin! Aferin! Rahmet! Hürmetli tamamcılar, muhterem milletler, dostlar, tuğanlar! Sizden bilen Kamit Javit'te uçraşuğumuzga, kapka tübünde kuruşuğumuzga şeksiz şuatmız. Ayni benim yarmınşı dostlarım bilen tanıştırıp giteyim hele. Kimler ekenin sonra kaytırmın. Hanis, Abdullin, Alin, Zinnurov hem sizden huzurunuzga bugün idirahatlanıp kapka tübünde kungüleşip yol iteşekmiz. Әлі сіз ойнаған жершақлар ішке түсіп кетті. Бар еді ершақлар. Бар еді шақлар. Кісә толы бір шақлар. Саламнан кәртә қайырып, шикіртке жеккен шақлар. Бар ема? Болды. Ішке түсіп ершағын. Түші. Сеңгіл түші. Кері қойдарып болмауға шойды. Болмай. Шуңа көреді, менің де ершігі ішке түсі. Чүнки менің бірінші мұқапәтімнің 7 буын бабалары мүслимден. Шуңа көре, құрметті тамашашылар, сізді де күттірмейбіз. Көрегіз. Bilsinler tamaşaçılar kimler iken desinler, oynasınlar, külsünler, vat baladı istesinler. Çünkü bizde Müslümanlar, tam yarımının şarkıları,
Ay rahmat yigitler kızlar. Ay rahmat tüşkürleri eli şakkatıp qarab tura ben aytam. Nindi devlet ansambili kelgan ekan desam. Cemaat, hurmatli tomoshabinlar, Müslimden kelgan Müslim tug'aylari folklor xalq ansambili alqishlar sizga. Tomoshabinlarning muhabbati zo'r etib rahmat. Faris efendi. Tortali garbunoni tag'ib bir biyi oling. Assa! Художество жетекшісі, жамағат, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері таңғысыз, бүгінгі күнде 70 яш деп кім әйті? Фарис Абдуллин, алғышлар! Бірінші рахмат, құрметті достар, құрметті қонақтарымыз, сіз енді төбен үшқа түсіп тағын ауылдаштардың көңілдерін көре тұрыңыз, әйінді қапқа түбінде кімдер қоласы келе, рақым етіңіз. Әліміз рахаттанып ял етеміз, бейрам етеміз. Hürmetli tomoshabinlar, eli qapqa tübüne kelgan qonaqlar, müslimliler bularına tugil, eli bizin kilesileri var. Şuna göre ana uranın tıgışından kileler. Ayda güzel. Garip oynayıp karşılayın yigitler. İnsanlar mısınız? Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Nihal, kudagay, seni kurgaç bitti hal. Bularını tuktatıp bulmayı, bular kızdılar. Kızdılar. İşitmey. Nerse oynaganında bilmey kadir. Tartada. Turmuzu tutmay bunun kadir. Привет mısın Cevdet abi? Ey Allah'a şükür, selam. Sen beni anlamıyorsun mı? Ben seni anlamayayım mı? Anlayayım Allah'a şükür. Sizde kurgaç benim halim bitti şuna göre. Tuktayla Privik'e yasattın mı diyeyim? Yasattım. Allah'a şükür korkmuşum. Benim bilen bine yeneşe basıp duralasın. Kışaklasan da yarı, kuruşsan da yarı. Bulay da zarazlı tügülmeyin. Kuştereşler bile Jırlamanlı, şiiri canlı Müslim yaklarından kaynar selamımızdan alıp kildik. Müslim diler, Müslim Başkırt yağında. Künde üse tüzüklene, maturlana tağında. Müslimdegine üsedir tallarının bıgılgeni. Tübeteyinin de kiyeler Müslimde şigilgeni. Barmaklarının inzatlısı pişebarı Müslimde. Kilgen kitken kunaklarının Müslim barı isinde. Kirehette. Düşüne. Ilı kuşten eşimiz Müslim barmağın kabul edip alınız. Barmaklarınızı yolu yaşap bitiresin indi Allah'sa. Men birinci tapqır işitem, barmak diye men aytam senin barmağın yani niye keregindi deb aytmoqchi. Tortib bermey aytam. Rahmat, bu menga qanadir. Şulay ko'rinib turasiz, endi oshag'ansiz. Siz endi oshag'ansiz, sizlar. Zo'r etib rahmat kuchtanashlaringiz uchun. Yarima qizlar. Mana hurmatli tomoshabinlar, kuchtanasiz kelmeylar. Müslim yoqlari Boshqirdiston bilan yanaşa degach, tug'an yoqlar esga tushib ketdi. Allohga shukr, yilg'a shag'ina vet, o'rmona shag'ina vet. Silashular dialektali qaysi bir vaqtda to'g'ri kelgalab ketadi. Shulaymi? Zo'r etib rahmat kuchtanashlaringiz uchun. Esen sog' ishlaringiz. Alloh bergan bo'lsa, tag'in da qopqat bilan shulay kuchtanashlar bilan kelirga nasib bo'lsin. Rahmat. Tamam, Karbunala. Zo'r rahmat. Mana men tomoshabinlarni xayr tuzumsizlik bilan kutib turalar, müslimler qachon ismlarini aytirlar ekan debimi? Shunga ko'ra tanishtirib ketaylik. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli do'stlar, men endi Fanis do'stim, sening bilan, Alim bilan tanishdim. Elbette bunda tomoshabinlar kutib o'tiralar. Tag'in kimlar kelganlar ekan, kimlar bilan shotlandiralar ekan, kimlar bilan suyundirirlar ekan, niqlanirlar ekan, qopqatib ko'ngilli bo'lar ekan deb o'tiralar. Shulami? Shunga ko'ra men tanishtirib ketayman. Mana bunda menga kuchtanashin topshirgan barmoqlarim bo'lak ekan. Sinara Yapparova, ol shulay yo'q avulunda xalq teatrin, xalq ansamblining yetakchisi. Shunga ko'ra Sinara Yapparova, ayni qolganlarni siz tanishtirasiz. Sizning ansamblda
барсы да шундайлармы? Бармакларны көп ашасаң шулай буласың. Килешеп тора. Субханалла. Син нигә шиттә торасың? Uyalam bit. Уялма. Уялап торган вакытлар узган инде хәзер. Аллага шөкер, шуңа күрә сәхнәдә күренеп торырга кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, бүген телевизор экраннары туп-тулы булачак. Сыймыйра. Синара ханым, бу җегет белән таныштырып китегез. Бу җегетебез безнең иң шаян, иң әртис Карамалы авылы җирлеге башлыгы. Аның авылындагы уйнап, җырлап, бейеп кенә яшиләр. Силсәвит. Силсәвит. Үләм икән. Мин Җәвит, син Силсәвит. Менә туры килде бит. Зилә ханым үзәк шифаханәдә иң назлы куллы, иң ачык йөзле, шулай ук сәнгатьне ярата торган шәфкать туташыбыз. Мин сезне бер туганнар дип торам. Нишләп мин Моны әтиләр бер булгандыр, кем белгән аны. Исемен буталым. Менә бүтән яктан да менә йылмаюларыгызга чаклы шул кадәр килешеп, ошап, бер-берегезгә менә шул кадәр ошап торасыз. Зур рәхмәт, ям бик шат. Монда килик. Сез кызлар утырыгыз, ям. Монда утыр. Утырыгыз монда. Монда утырыгыз. Монда. Так, Миндә утырам. уста гармончы. Талантлы егет. Мин тамашачыларга айттым. Сирек исем. Müslüm'de nedir indi olandaylar. Min bilem Aktanış'ta da andi bik mezek isimler var. Alin. Ali yarı Alin Delon tugulsun sen. Асы да булса, Шуның хөрмәтенә кушылгандыр. Зинноров. Şey yıl garmonçu bulup pişliysen. тумыштан инде. Тумыштар инде. Тудан гармон баян мегел менә. Ипигә мояккан кебек. Шушыны күтәреп, Шушыны күтәреп, иттә куммый инде үзеңә. Куммый, итте юк. Яры шул сөякләр исән, баян чыгып китмәскә. Шалтырамаса да. Шалтырамаса. Яра, шул җиткәр инде. Җитә. Рәхмәт, рәхмәт. Таркар булуга. Алин. Зинноров. Бра. Мин бу җегетне җырлаганды ишеттем әле генә. Әле генә. Әле генә. Ишеттегез. Ул безнең Илфират Зәйниев. Бик күп конкурслар лауреаты. Районыбызның иң моңлы сандугачы. Хәтта үзе килер дә язучы егетебез ул безнең. Исеме? Илфират Зәйниев. Ах, егет. Рәхмәт. Ә инде бу кызыбызның тавышын ишетсә, хәтта сандугачларда туктап кала. Ул безнең сандугачтай сайрый торган кызыбыз. Опера җырчылары бер якта торсын. Гүзәл Галиева сәнгать мәктәбендә вокал укыта. Ay güzel. Evet. Marale, Sinara. Әйе. Sandugaçlarda tuktap kala degenden tege 14 iyulde Petrov günde jırlamaydır bit. Ondan sonra sandugaçlar tuktu, ondan soyramay. Аңышы да җырлый, аннан соң да җырлый. Zarif rahmet güzel. Rahmet. Tanıştık. Bana bu jigit bilen tanıştırıp bitelim. Ой, бу егетебез Bugün kralında oynaganın gördün. Marga bütün eybirde oynayın. kaderli zor ağır yük birgensiz. Şu kadar ağır instrument ol. Şakıldatıp dura bulaydı. O dirledi. Бу егетебез безнең район мәдәният бүлегенең алыштыргысыз белгече. Кирәк икән турбасын ямый, кирәк икән җирен тырмый, кирәк икән оператор булып утыра, ләкин ошолай бик моңлы егетебез Илдар Сәгъдиев. Кабул итеп алыгыз. Bana jigitlerge itesi de oynap kına tıralar, jırlatıp kına tıralar, beyitip kına tıralar. Allah'a şükür. Otur. Sinara karam. Zor iti rahmet. İşin için, motor itip tanıştırgan için, Xudayım Allah kayım, Allah'a şükür, Xuday Teala sina da, miga da tilini bergen. Tilimiz bulmasa Allah kaçan iki gözümüzde karga şükreyim. Ha, jigitler, nasıl? İn ülkenesin, sen basıp kardın orun yok. Da sana orun tabağı. Min yaş biteli. Sen isabı, sen yaş, sen... Müslümanlar bitalar gömmen olar bir kaçında kartayım. Ne seni karap tıram, sen kim 70 yaş biri? Yok. Şuray mı? 70 değil, 74. Dürtte de var böyle. Sen kişiye gitmeyin de. Yok, şuna aytmay turgum da. Tüzde bolmadı aytırga turgum. Bilesiniz mi sırrı nersede? Çünkü sanat muhabbet, gailede tatuluk, gailedeki muhabbet, işke muhabbet, mene şuşu yaştırının bütün sebebi sırrı şunda. Gelişesin mi? Gelişem, rahmet. 70, 74. Şuna göre Allah'a şükür. Ben de karap durdum da benim şamağınadır indi. Biz ilgiler koymayan kortaya yatırgan kişi tügül beyt. Biz irler dıştan koraganda yana tüzügen yurt şükürlü tülkü bizden kanalizasyona tuzak. Şulay mı?
Тузмасын. Тузмасын. Тамашачылар, хөрмәтле дуслар, таныштык мөслимнәр белән утыртыйк әле абзыебызны, утыралы бар әле. Эх, молодец та инде. Хөрмәтле кунакларыбыз, сезне капка төбендә күрүбезгә шиксез шатбыз. Монда инде җәмәгать рәхәтләнеп, көлешеп, елмаешып, шама белеп кенә сөйләшәбез, чөнки арада шпион бар, Силсәвит. Карамаланың карамалайына шана карамалатырга биргәнем карамаладым икән, карамаламны икән, карамаласа да, карамаламаса да карап кына кайт әле дип әйтте. Достым, шаярып кына әйтәм. Ярама, менә бу шөгылең өчен син инде Силсәвит булып эшләсәң дә, хөрмәткә лаек кешедер авылда. Җырлый белгән кеше, юмор яраткан кеше, ул инде халыкның иң яраткан кешесе. Шулаймы? Bir мәзәк сөйләп өтим әле. Менә шулай итеп, кич белән bir бабай белән әби капка төбенә чыгып утырганнар, менә безнең кебек. Кап караңгы төн ди, йолдызлар бар ди. Хәзер бабай күрсәтә ди, карчык, ана тегендә бер йолдызны күрәсеңме дип әйтә ди. Күрәм, картым, күрәм. Ул мин инде дип әйтә ди карты. Шуннан икенчесенә, ана карчык, күрәсеңме ана тегендә бер тагын бер матур йолдыз бар дип әйтә ди. Күрәсеңме? Күрәм, күрәм, картым дип әйтә ди. Ансы син инде дип әйтә ди карты. Аннарсын карап торганда, карчык ана тегендә күрәсеңме? Bir yıldız üstünde ikincisi menip konakлаган дип әйтә ди. Инде каршыгы yılmayıp җибәреп, күзләрен ялтыратып, хәзер җышынганда, күрәм, картым дип әйтә ди. Менә ансы мин матайга утырып, өйгә кайтып киләм дип әйтә ди карты. Рәхмәт достым. Менә монда шаян кеше авыл советында эшләгән иде, мин дөрес әйткәнмен икән, шуны да бик юморлы кеше инде күреп тора иде. Чәчләр калмаган. Чәчләр кыйылып бетте инде. Кыйла. Ул беләсеңме достым, менә кешенең бит чәченә карап характерын билгеләп була икән. Ничек дип сорый икән берәү. Менә әгәр дә кешенең чәче йомшак булса, ул йомшак характерлы. Ул менә җил искән якка авыша, ул сине тыңлый, ул бер кашан да кеше белән ачуланышмый. Менә каты чәчләре, алар усал була инде. Әпләшләре ничек була дигәч, аларны аңлап бетереп булмый, алар бик шома дип әйтә. Син бик шома. Зур итеп рәхмәт, достым. Менә Аллага шөкер. Менә авыл хәлләре шулай инде. Авыл бит ул. Дөнья, теге ике әби дә капка төбендә утыралар икән дә берсе әйтә икән. Каралыкка, ди күршекәем, синең исемең ничек әле, менә ничә сәгать утырабыз ди, һәман исемеңне искә төшерә алмыйча азапланам дигәч, тегесе бер 5 минуттан соң Каралы, сиңа бик срочно дип әйтә ди. Бабай белән әби теге дөньяга күчкәннәр. Эй Алла. Күчкәннәр, булар оҗмахка эләккән. Оҗмах эшләрендә йөриләр, оҗмах түрләрендә. Җимеш агачлары, бөтен җимешләр өлгергән, сандугачлар сайрап тора ди. Хур кызлары йөреп кенә торалар. Шуннан бабай түзмәгән, әбинең башына шап итеп китереп суккан. Әби әйтә ди, нигә син минем башка тик торганда сугасың? Син әгәр дә элегрәк иртән торгачтан суга пешергән ботка ашатмасаң, төрле үләннәрдән җыелган төн өтмә чирмәсәң, мин 20 ел буенда рәхәттә яшәгән булырым дип әйтә. Хор кызлары тирәсендә. Хор кызлары тирәсендә. Илдар, мәзәк үзеңнән. Мәзәкте менә Җавит абый әйтәсең, син килдегез, утырасыз дисең, куркып кына утырган кеше шикелле дисез. Без бит инде каяндыр авылдан килгән бит инде. Каушыйсың инде менә шул каушамыйсың. Син килгәнчә кара, күпме утлар килүләр монда. Бер элек килдек тә шушы нигә? Студияга, Җырхан бию ансамбленә. Ул алдагы көнне ничектер шулай булды, кинәт кенә алып киттеләр. Алдагы көнне бер егетнең туе мальчишник булды. Бик каты мунчалар кирип, жал итеп, иртән шалтыраталар, китте Казанга диләр, Җырхан бию ансамбленә, монда утырга кеше кирәк ди. Обязательно диде. Шалтыраталар, иртән автобуска утырттылар, җибәрделәр. Шушы Казанга килеп җиттегендә җокудан уянып кына кирип утырдым, матур гына, кайсыят якта булдым икән инде. Һәр шушы егетләрегез йөри. Теге таяк белән минем каршыга килгәндә, үскә монда колагында наушник. Утны килиләр. Утны кили, күзгә караганда бүтән кешеләр тиз генә үтеп китте дә, миңа карый да һаман кили. Бияктан да кили, арттан да дөпе-дөпе суга булай иттерди. Һаман тегесе да ди, һаман булай иттера. Да не могу. Аны кып-кызыл сырай не могу менде.
Sizge joylı bilemiz qo'shovdan da qizargan bizdir alanda. Uyatsız uyalsa qatı yala. Bugün sen oq. Bugün O tiyirledin. Tirleteyin Yoldan qo'shata. kelgan Qo'shata. geneler Şulayma? Qo'shata. Yara, qo'rqmag'iz endi. Qo'shmag'iz. Allohga shukr. Sen normallar o'zimiz shab, avtoritet hadi etib o'tiring hali. Mana bunda kiymaydi. Mana bunda. Mana go'zal xonim, mana motor xonim, mana shunday aytib turasi kiyla. Mandayda ko'rgan bormi deb. Shulayroq bo'lay shu. Mana siz bit endi tabiba? Shafqat tutashi. Uchastikda. No, ish endi jamoat sizning bilan shunda yerdagina ko'rishirga yarsin, sizga qo'noqqa gina borga yarsin, ishkalagan yeringizga xayl bilirgagina Shulay. Isenlashib chiqargagina kirib chiqarga yarsin. Shulaymi? Profilaktikigina. Profilaktikigina. Profilaktikalar o'tkazasizmi? O'tkazamiz, Allohga shukr. Sразу kelgachda so'rab qo'ydim, bu Coviddan прививка yasatdim. Allohga shukr, jidini. Ko'pga ketgan. Birazdan olurga kerak. Mana turmushda bezakhanlar. Mana ul jamoat shafqat tutashlarida endi. Bezakhanlar. Bizda ko'p endi ol. Butunini deb siylab bo'lmaydi. Sila. Mana biz o'qilda yasaymiz, butun ishni da ishlaymiz endi uchastikka chiqamiz bet. Birsinde shulay 90 ga 90 taxta endi bir babayning uyine barib kirdik-da, ikkiga yozdirga kerak. Bütün aybirsini adirlab bitirdim, qo'li tushada kete. Babayim men aytayam, borali ezgina tegin derek. Qo'rali, sen de menim qirg'ay otasing mana edi. Mana bunday ish. Mana har biringizga bir mazak shiylatib chiqaman hali. Sinara xonim. Mana ansambl bilan ishlash yengilmi, og'irmi? Xalq teatri bilan. Xalq teatri bilan. Og'ir, olda og'ir. Og'irmi? Og'ir xalq jiyo og'ir. Xalq jiyo og'ir. No kastek bor endi. No, bar основной bizning truppa bar, yoshlar yuriylar, va shuni bilan biz olib boramiz. Qozon sahnalarida endi biz bir ko'p chiqish yasadik, Allohga shukr. Bizning chiqishlarni bir ko'p ko'rdilar bunda Qozonda. Demak mazaqallar. Teatrda bo'lganmi? Teatrdagisi birda esa. Men bitta o'qituvchi bo'lib ishlayman. Ketali. Mana maktabdagisan suylarga ma'lum. O'qituvchi deganda bolaga qaytganda, ani atini fotografiyasi berali. Narsa kerak? O'qituvchi apa so'radi. Ko'rasim kerak. Kim hozirladi ekan sening darsingni, ne divona ekan deb aytadi. Mana shu divona degandan bir o'qituvchi aytay ekan klassda bolalarga. Bolalar qo'ysiz o'zini tili deb hisoblay, bosiz hozirlik deb aytadi. Bir kishida bosmay ekan klassda. Shundan bir malay yoq-yog'ina qoranganda bosgan o'qituvchi. Narsa? İllar sen tilimini, yo'q opa, siz bir qizg'anish, bir o'zingiz bosib turasiz deb aytdi. Mana andiqalardami? Bolalar 1-sentyabrda darsga kelganlar, maktabga o'qirga. O'qituvchilar so'rar ekan, "Mana hozir kanikul vaqtida bo'lgan hallaringizni isbotlab, motor etib insha yozasiz." So'shinini. Shundan so'ng butun ish yoza, bir malay yozmish o'tirar ekan. Tege o'qituvchi kelganda, "Sen niye yozmışsın?" degach, "Opa jonim, siz benim Instagram'dan ishlab berganini ko'rmadingiz malla" deb aytadi. Hozirgi zaman. Hozirgi zaman. Shulay bek. Ha, tag'in borib mazaklar. Ha? Do'stim, Sen endi Javit aka men yumurga berib usta olmasam da sening yilmayuing o'zi bir yumor. Sizniki Qaram yilmayasiz, sen qarab turam. Kivik orttirib bu qanotmisiz? Uylanganmi? Uylangan, Alloh shukr. Balalar bor? Bor. Bunda barimizda uylangan, barimizda kuyovda. Shulay bek. Tege bir jigit aytay ekan bek. Bugun nervin shivit etib uydan chiqib ketdim. Shundan keri qaytdim endi. O'zim bilan o'tirgach deb aytadi. O'zim bilan yashagan esga tushgach, keri qaytdim burilib deb aytadi. Ega brat, sila, sendan basak. Tege Sinar opa o'qituvchi degashning bir mazak esga tushdi. Bir klassda o'tiralarda ekan, ha klassdoshlari endi bolalar, qizlar o'tirib endi eshkina где-то bir 2-3 klass bolalar endi bular. O'qituvchi bir bolaning anisi bo'lgan ekan. Tege anisi aytadi ekan uyda, "O'g'lim deb birokdi maktabda vaqtda menim ani ul deb ayta ko'rmadi." Endi do'stlarına aytdi. Yaramay, birok ayta ko'rmadi deb aytadi ekan. Yarar. Hozir endi ikkinchi kun jetgan bitindi, anisine yarar, ya'ni aytmayman degan endi bu yarar. Ikkinchi kun jetgan, shu terrorist vaqt jetganda ekan, tege xotin o'tada ketdi ekan, bunda o'tada ketdi ekan. Tege malalar bilan serishib turib aytdim tege malay. Men sizga aytmayman, "No mana bu xotin har kuni bizning uyda qonadi" deb aytadi. Bire, qizdi. Sinara xonim, men sening ismingni men unutmayman. Sinara xonim deb turadi.
Өзі тұрмышта болған хәлінде. Бірінші класста балалар оқилар, әрифін өтелер. Әтеш сөзін ілелер бетейінді ғадетті, рәтсімен ілелер. Қазір оқытушы енді біздің бірінші класс оқытушысы, бұл менің малайның, әтеш сөзін білен жүмле түзірге құшқан. Бүтін кіші түзейді, басады, қазір илнар отырады, тыптыңына отырады. Ха оқытушы келгенде, бей илнар сенің жүмлен yok mu ne? Опа, біздің әтеш үлді бетті бейді. Оны қаларда олар. Ömrünü aşıttırabız buğay, atlarını kuvabız şikeli. Dallarda sanı doğaş, indi bir sayır ağaç, eğlenip baytuğa ikeli. Kırık eşini kırık yapka taşlap, başla baştan uzgan ömrünü. Dallarda sanı doğaş, indi bir sayır ağaç, eğlenip baytuğa ikeli. Kırık eşin kırık yapka taşlap, başla baştan uzgan ömrünü. Dallarda sanı doğaş, indi bir sayır ağaç, eğlenip baytuğa ikeli. Ömrünü aşıttırabız buğay, kek kökten yıllar sanattırır. Yaşligine qaytıp, tağın bir yaratıp, eğlenip qaytanlar attırır. Kırık eşin kırık yakka taşlap, başla baştan uzgan ömrünü. Dallarda sanı doğaş, indi bir sayır ağaç, eğlenip baytuğa ikeli. Ömrünü aşıttırabız buğay, atlarını kuvabız şikeli. Dallarda sanı doğaş, indi bir sayır ağaç, eğlenip baytuğa ikeli. Kırık eşin kırık yakka taşlap, başla baştan uzgan ömrünü. Dallarda sanı doğaş, indi bir sayır ağaç, eğlenip baytuğa ikeli. Kırık eşin kırık yakka taşlap, başla baştan uzgan ömrünü. Dallarda sanı doğaş, indi bir sayır ağaç, eğlenip baytuğa ikeli. Eğlenip baytuğa ikeli. Yıldar Sağdiyev, aferin. Bu sandık içinde, ben özüm de bilmeyeyim, bana yazı verdiler. Көзлек керек mi? Yok,
Әлеге Аллаға шүкір. Үзіме керегін көрем. Керекмәгәнен көрмейм. Иліктен bu әйбірні батырларға бергеннен. Илгеліктен батырларға бергеннен. Яқшы вариант. Уйлайбыз. Пәка. Міне миңа? Сиңа да? Сиңа ләкті мекен. Бізге міне кішкене шақтауға ләкті. Міне миңа. Сен нешен шейлға? 76. 76. Леккеледен де миңа да. Мен сені бір 56 deyip тұрадырым. Сіз дейттілер. Соғыш ветераныкі отырасың. Яшы бардыр енді, олы кіші болғанға ол советтер есейтіп қойғандар. Біз яшілік қойдылар. Яшілік қойдылар ма? Сен шында бітірінген. Шында қортайды. Шында қортайды, ол қатынлары қортайды. Кірелерді шығалар, кірелер. Еріне соғышады, қинап шығарылар, тұқмайлар. Қатын қыз шулай бейті. Қатын қыз көп үйренер дейді ме? Шулай барсалар енді. Қатын қыз аңла бітіріп білмей бейтіл. Қатын қыз бейті ол бұл дүнияға білесің мұны ешін жіберілген. Қатын қызы бұл дүнияға ире нервыланғанда тынышландырға, ире тыныш жақтан нервыландырға. Бұл сандықтағы бір түрлі формада бұла. Оның түгерегі де бұла. Оның үшпішмақлысы да бұла. Оның шоқмақлысы да бұла. Хәтті оның пластмасы да бұла. Оның темірі де бұла. Оғашын да берелер. Оғаш медел де болады. Қойышның мұна бұл ойылы тұғыл ма? Қойышның ойылы мұна ойыл деп едім. Дұрыс фикір етесің сен. Демет ауылса бейті, сен білесің нәрсеге қоя барыға. Қоя түшерге сен білесің. Сен қойыш түйресінде шу аласың. Медал болмады? Медал, көкірек медалі. Орден медал. Орден медал. Екенде бірсіз. Көкірекке таға тұрған бір әйбір. Медал болса енді қалайты бұйдың. Вариант, Илдар. Медаль, güzel. Медаль болсын. Достым. Қалыш. О! Көрдің ме? Фән сабы. Медаль. Шул медал. Шул. Сенеке гіл шул енді. Көкірекке таға тұрған бір әйбірдір енді. Сенеке қойыш. Қойыш вариантынан кетмейін. Сен қойыштан кетмейсің. Қойышланып дегенсің. Сіз де қойышланғансың. Ne medal деп ойлаймын, но пластмасы бола ма не медал? Пластмасы шеклені. Динара ханым, Айы. сіздің оқытушы болып ішлегеніңіз сезіле. Мен аны өзіңізден қорап, міне сіз елмайсаңыз да бар усал кішісіз. Бұл қадар коллективні міне бұлай тұтарға да керек емес, жетекші болып ішлерге де керек. Әлі ғойле де бардыр әлі. Бар ма ғойле? Ерегіз де бардыр әлі. Балалар да бардыр әлі. Онықлар да бардыр әлі. Бар ма? Аллаға шуңа көре. Ямағат, Бүлек, Синара ханымға медаль! Алқышлар! Айда тағабыз мұнда. Мұнда тағабыз мә медаль. Мен аны өзім білем қоя тағарға. Міне мұнсы Ямағат медаль, значок, ikisi de bir indi. Mine mınsız значок indi. Mine enesi var kil mında. Tağam. Mine kebi Cevit'e gelip medal alıp kaytıp gittim diyersin yarayım mı? Bu var şimdi. Bu tarihte birinci. Sinara Hanım bizde kim bulekni uta, kim sandıktağı eybirini bile, şuna bulek jaza. Allah. Nerse bulayın? Nişletemiz. Nişleysin ki ne? Mınsa senin karamakta indi. Özün halitesin. Nişleyimiz. Jırlıysan, biysen, siliysen. Ben aşağı iki dayanıp duralım. Sen nişkebillerine. Men şiirimni söyleyeyim. Özüm yazgan şiir. Sen şiirlerde yazasın. Men şiirlerde yazam. Oh! Bana ne de talantlı yigitler kızlar gelgen bugün ha? No, şiir sizden. Muhabbet var mı deyip soramağız. Muhabbetsiz bulmuyor dünyalar. Muhabbetten yine yılmayalar. Muhabbetten tuğa balalar. Muhabbetsiz yaşap buladiler. Siz mine yaşap qarağız. Parlı turmuş bülek içsin Xuday.
ялгызларны дөрес аңлагыз. Мәхәббәт ул сүнә бетә диләр, пыскып кала диләр ушаклар. Ушакларга ялкын өстәмәсәң, суына шул кайнар кычаклар. Бер яшьлектә, бер картлыкта диләр, хисләр кабынадыр кабаттан. Мәхәббәттән күзләр янып торсын, яныгызда булсын яраткан. Ey Бәгърем! Шул кадәр мәгънәле, матур, иштәлекле шигырь, үзең иҗат иткән шигырь булгангадыр, шул кадәр рәхәт булды. Миңа карап сөйләгәч, соңга куплетен эредем. Кайткач сөйләрсез, Яра- Зифия ханымга. Юк, рәхмәт инде, алтырда сөйләшмибез. Үскән, атлап киткән, туган яклар бик якын. Ерак юлдан кайталмасам, күкрәктә кайны ялкын. Эх, безнең җирләре, изә җылы җилләре, үзенә каршы тартып тора, шишмәләр күлләре. Эх, безнең җирләре, изә җылы җилләре, үзенә каршы тартып тора, шишмәләр күлләре. Татарстан туган илем, Мөслимем туган җирем. Кендек каным шунда тамган, шушында тама кирем. Эх, безнең җирләре, изә җылы җилләре, үзенә каршы тартып тора, шишмәләр күлләре. Эх, безнең җирләре, изә җылы җилләре, үзенә каршы тартып тора, шишмәләр күлләре. Күзем киткән, кошлар да бит, кайта туган якларга. Җырым аша сәлам
Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері Фәнис Абдуллин. Ай, Фәнис абай. Бүгін менен де бақыты кіші жоқ. Чөнки сен өнерге гармонларды мен беріп тұрдым. Шуңа шап ұста ойнадың сен. Саңа зор етіп рахмат ямыз. Шишмә буе тынылык таллары буе, яман сулап шишмә шелетери, еллар агызып киткән гармон моңын, ишетергә ахры ул тели, еллар агызып киткән гармон моңын, ишетергә ахры ул тели. Умар зая бурын түртү белән яшьләр килә иде уянга, шишмәнең күзегел шуларда сокланды ул гармун моңына. Ишетмәсең шишмә, ишетмәсең инде ул моңына. Якын итмәделәр яшьләр аны, оныттылар бугай гармонны. Умар зая бурын түртү белән яшьләр килә иде уянга, шишмәнең күзегел шуларда сокланды ул гармун моңына. Сулар аккан сайын еллары уза, бәлки инде кибә шишмәдә, гармон алып уйнап юатырган, килсен иде яшьләр шишмәгә. Умар зая бурын түртү белән яшьләр килә иде уянга, шишмәнең күзегел шуларда сокланды ул гармун моңына. Умар зая бурын түртү белән яшьләр килә иде уянга, шишмәнең күзегел шуларда сокланды ул гармун моңына. Шишмәнең күзегел шуларда сокланды ул гармун моңына, сокланды ул гармун моңына. Илфират Зайдиев. Илфират, достым, келген қонақларды, тамашашыларына шул қадар сихри мұңға салып ойнанырға мәжбүр еттің.
Min cemaat Müslimden мұңлы халық yaşaganım bulay da biledireyim. Tağım bir tapkır inandım. Zor itim rahmat. Hürmetli konaklarım, hürmetli dostlar. İlfiratsiyaga zor itim rahmat. Мұңлы жырың için. Hürmetli tomoshachilar, endi bugunga sizni bilan sog' bo'lashamiz. Kelasi uchrashuvlarga teklim sog' bo'ling'iz, xushsiz. Biz sizni yaratamiz.